سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو العلا قداس النزل لهم زيناتات كم ود ما مسوز خي تنتنا حزنا لكم قريبنا لنا أبزنا لو مارستي متشم عالمنا نبي قصة تخيل لا أوروبا نبي تخيل لا راشان يوكرين أمريكا نبي قصة مخدر له بسفيه كن في التنينا أتكون تات بغلط في معبل سلزلو دما استفل عليه من جتاتنا تتكملنا بقول من قد كريه كن في التنينا سامودة تام سنة خصونهم بتتنان قدمكم لايك مقبار دما لايكم دما شير مقبار نزي سرحنا يحجز مالتنا تنقبر زلنا مجمريا تابيكم بقص. Let's start here. The situation in the east of Ukraine is at its most dire point in the war. Kharkiv and Donetsk Oblast became the first major town to fall to Russian forces in the new year, and Pokrovsk and Toretsk are just kilometers from capture. Further north in Kharkiv Oblast, the long-embattled city of Kupiansk is once again under assault as Russian troops attempt to enter its limits. The problem is the same as always. Pokrovsk and Toretsk are just kilometers from capture. So انتايو زبحال زلو Ukraine وزكاب يوكرين زوات زينا actually كيف independent زبل سلازي ناي راشا propaganda ويو ناي راشا تساق ازا حزي زينا يكونن نمرققا زاكلي زنقرأكم زلوه كاب راشا توصون تساقم سلو زلو يكونن جنب حفشا يوكرين زعملوا له زينا زمت زلوه اتيك قد مجنبار ببزح وقن يوكرين حما كم زلا دارجا ناي موداتا ساعتات ناي تكوينات كم تبصحي ناي موداتا كم بحال كله دستغانا نزرباي مخنياتو they'll always find a way من قد كرهبو لما يمنا تكوينات من نواح مخنياتو التكوينات عبر ربحا زلو وكساب زخوني تطو قبلوا كم زي يكونون تطو قبلوا دما ربحا كلهم كم زي كلن بجنزاب يدلي مخنياتو أموداتا التكوينات بيزنس لزغوني التكوينات البيزنس دما زرب حساب زغوني تغطى المخانو كل سب The problem is the same as always. Russia is willing to sustain more than 1,000 casualties per day, every week, for months, to keep gaining territory inch by inch. This week, Russia surpassed 800,000 casualties since February 24th. Sometimes we lose abzi مجمريا تنكا زلينا كلينا يتقطر تقملو معناته ناتكا موتاد دي فلت كان كالوت بطريق فلت اي تخنيغا معلتا وش حسي ماس تسريع مزيوم يقتلوا لهم معلتا ويوكرينسي شح سراويت ناي راشا يقتلهم زلون كباب شمن تميت شح قتيلهم كم زلون every time از قطرتات زكبو خلو انتي خاطر فلت زلكا نبعلمناتهم قصري كند متاي كون كم زغل مهنياتو this is war of attrition ما وقناي أسوارات نحرقين زي أموداتا زبز حسوار من علوه من حيل لوه من زيادة كهرم زغل مفلات أدلي زي زغا روكيت ساينس هيكونن again سراويت ودي زلو براشا نحري كباب مليون سراويت كثيرة على زبلوزلو أغلى سراويت ناتا مليون فرقاني زبحال نيرو سلازي حسرتنا سراويت مقاطع نيرو حترتنا سراويت بحال دما براشا سمعنا لك صاب حجي كقفف هاي ترايا ولا قلي ترايا سلازي أي بحكي اتزبلو زلو حبريتا كابي كم زمنشون من فلات زاكل زقبرو ويو 2022. For reference of what it means to lose 800,000 men in 3 years, World War II went on. At the same time, unexpectedly, this week began with reports that Ukraine had launched another offensive in Russia's Kursk Oblast, where Russia has been pushing hard amid Ukraine's attempts to hold on to territory, as both countries jockey for the most favorable bargaining position, ahead of potential peace talks under incoming US President Donald Trump. The information surrounding this new offensive is scant and vague, but President Volodymyr Zelensky said on Monday that Ukraine's offensive is scant and So again, بتي كورسك زبحال زلو وجن دما متقعتي كم زفتصمو ننوي حيال وانجيرو مالو أبزوانزي وتكوينات دعمي برتو كم زلو أبون يوكرين دما اتبوتاتي اتكويناتتي اتستراتيجيتي ناي بحاجي وتصيد كم زي بلو بكل من قدي تحبريتاي متصو مالو انتايت علامانا يوكرين انتاي نمركابي أبز كوينات زتأتي زلو محاصرة كابزي عد خاوينكا بزعبي واقع ديفند خد قبر أبقى أقول كم زلوا تكوينات أبقى أقول يزلوا لأن الترامي الوامي نزي كوينات زي نتتعيد وتهدر ترايد أو زبلوا زلوا بمبال تزاري من يروس لذي again يوكرين أبزي توتو عزقتاتها كم زلا كابو نخطوات دما تزلنسكي ناتو negotiations ويو نتزا تكتغ مني لزقا بريغن it's a very difficult calculation right now and نابيك بتسيها مودا تاكر رياك فتنينا كبيد زخونا كوينات مخانون كبيد واقع خفلو زغل كوينات مخانونيو أبزو كوينات زي أينو تاقرات ينزر بحازر لو أيلم زرق حوان وين كن ركن فتنينا التميديا بخلو مدايو نزو كنا تاتزي كاتلو زلو أصلا زي بخلو كرياك فتنين بحفشا
أتي سراويت ناي كلتين هجرات تاي كم زمثل زيارة أيو. And the 2% we are now is absolutely not enough. When you look what Russia is producing now in 3 months, it's what the whole of NATO is producing from Los Angeles up to Ankara in a full year. And then Russia. زا فيديو زيا فايرال كوين الله ناي نيتو حلافي ماركروتو استزاربايا انتي زبل زلو بعين وتهدروا عقمين السنتي توم نيتو هاجرات نكجدد يلو ستكما تاكتيكيا انتي زبلهم زلو ناي جدن أبتي ناي نيتو باجتنا كنعبيو كنكلال لنا بمبالي زارب زلو مغنياتو نيتو تفريو زلا نون راشا تفريو زلا مس ناي نيتو دهرا وداديرنا كندا يخون راشا أب 3 ورح تفريو أصواريلو نيتو كباب 30 قال زخون هاجرات مالتيو بمولنا كاب لوس أنجلوس نا أمريكا كساب أنكرا ناي ترك الرغينا راشا أب 3 ورح تفريو نحنا أب عمد كانوا فرياين خلينا زلنا بمبال تزاريب ስለዚህ ኣብ ቅድሚት ክብልፀን እዮም ዩክሬን ራሻ ሰብ ብዙሕ ሰራዊት ተቐትላ ኣለኻ ብምንታይ ገይራ ክትቀትላ ትኽእል ኔቶ ብምሉእ ተፍርዮ ዘይክል ኣፅዋር ራሻ ተፍርዮ ኣላ ኣፅዋር እንድሕር ኢሎም ንምንታይ ራሻ ንፋሽን ሾው ድያ ተፍርዮ ደላ ክትጥቀመሉ እያ ስለዚ ብብዝሒ ኣፅዋር ክትጥቀም ከም ትኽእልን እቲ ኩናት ድማ ኣብ ድፋዕካ ኮይንካ መብዛሕትኡ ግዜ ትዋጎ እዩ ስለዚ እዚ ኣፅዋር እዚ ድማ ናይ ግድን እዩ ኣብ ዩክሬን ዝፈስስ ዘሎ ዘፅዋ ዩክሬን ሰራዊታን ተተቕርፃን ከተማታታን ብምሉእ ዓንዩ ዘሎ እቲ ዕንወት ናይቲ ከተማታታን ገለመለን እንተተገንዚብካ من زيادة دسعر زلو نخت فلتو كبيرة يكونن معناته دارجا كتماتات نبحوث أستغير لكنتاتي بزغا حيلن أيتو تدراوي عامنا يراشا يخاطروا مالتي بزين حيلن الجين تايز بالزلزو نتوم نيتويو كل 10% من الجي دي بي بمخفال نمس راشا خنقط ما ينخلينا معناته بمولنا ربعنا تا هذا بس ربعتنا تاينا نفرز لنا راشا بثلاث ورح تفريو احنا بمولنا أب حدا عامتنا نفريز زلنا بمبالي زتون قوم زلو اتزغرم كفال زي حجز بلا زلو سمعوها Russia is not bigger than the Netherlands and Belgium combined as an economy. The two of you together is the Russian economy. And they are producing in 3 months what the whole of NATO is producing in a year. And don't forget, when you compare Russian numbers, that what you can buy in Russia for the same money is, of course, much more. Because they do not have our high salaries, they don't have our bureaucracy, they can move at a higher speed, and they have basically created a war economy. And their whole... سنتايز بالزلو توسع دما راشا كمانا دموز ناي سراحتنياتاتومن ناي كالاومن ناي ترى نغراتومن نداديومن كل نجر كم زناتنا كبر يكونن سلازي تبتبع جت نسوم زغبرو زلو كن منتاي ببزح كفري خم زغولو سلازي ولا كوكو طبعا ناي راشا تحتيو معرنا نيتو يكونن قال تبلنا نجرات نكفري ودما قليلي نعم حركه حجر سلو زخونو نساتهم البيروقراسياتهم نكسمامعون نكردادون غزي يوسدون national security ناتهم سلا ديفولتو immediately act خبرو زغولو زدما عبوص يتابت كوينات مستراي عبسران كلتن اسران سلسن اتكميلو من الميليتاري اندستريال كومبلكس ناتهم ماكس كغبرو خيلهم بزل على كسرحوا خيلهم سلازي اموداتا نيتو نفسه اممزان كم زلون زي of course نسجن البروباغندا كم زتقمل زلون نتناغرات اوروبا زياده باجت كوصا نمكل خالناتن بزح نكينات بزح ገንዘብ ንኽገብራ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ እዚ ከም ርዱግ ጌርካ ክትወስዶ ግን ብሓፈሻ ሓቅነት ዘለዎ ዘረባ ስለተዛረበ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ንቐፅል ኣብዚ understanding of America's neocon foreign policy in the past 30 or 40 years. Well, first, thanks for having me on, Judge. I'm a huge fan. I think they see themselves as having betrayed, I guess. And this is also something a lot of American leaders recognized in the 1990s. Be it George Kennan, William Perry, Jack Matlock, they all recognized that we effectively didn't reach a mutually acceptable post-Cold War settlement between the West and Russia. So, and as a result, we tend to have مرداتا راشا نامريكا كما يتردع أمريكا غلعلو قلو ني راشا بغما يردوا سلامتاي مبزحتك زي ني راشا كردوا زي كلو كابي يزبقس نزبل نزي بروفيسور جلين ديسن ايو زحتو زلو هجي اتحتو اتزاربان في اللي يالو مجمري انتاي كاريكم دليل لهم سلامتاي ميس اندرستاندينج يقاتم كنبل كالنا اتي بوليسنا أمريكا أبز حالف انتاي مسل نيرو أبز بنا جو بايدن من رأيو تماريسنا تا بروفيسور نوغ قلت لنا خلي
In 1 week, the Biden presidency will come to an end, ironically, the same way that it began, with a handoff involving Donald Trump. In January 2021, Donald Trump left the White House reportedly with no intention of returning. Biden took the oath of office, promising to be a bridge to a better future. Well, 4 years on, that bridge is now Biden's exit ramp. دائم زبر زلو اجي ناي جو بايدن اب عمت سلطانو اب زودالو زلو مدرك بصيح كله بوليسناتو اكايداناتو نامريكا حيال دغديفو ولا حيلو دغديفو ولا تشموا زبل زربا ريتوناتكم كسمدلي اب زبنه ابتن 4 عمت محدرانا جو بايدن امريكا حيلادو دخيما زبل حدا اقداسي اكاتا عنت بنيو of course جو بايدن تايبل هجي كابافون سمعينا Joe Biden will leave office in the eyes of many downgraded and diminished. And Donald Trump, he moves back in. His popularity, his power, stronger than ever. So time to lose بحفشة جو بايدن diminished كبرو كل نجاراته زتداخمة مراحي. Of course أكلاتون تداخميو كل نجارو تداخميجن التلاجة سناتون زتداخمة president أبزح نجارات درجة 4 عامته أبقيناتي اللي فوق نبلغ خلينا أتقينات دماء شبوت زخون عود كركبلو زي كاله بزح صقاتاتن بزح كساراتاتن زفتري كوينات نيرو ناي غزا اب ناي اسرائيل اب الحماس اب الحزب غزا زعوجته كمون اب ليبانوس قالوا تجبر مالتيو ناي يوكرين كوينات دما بعبيو ابتحتناتو مرحنت زقاطمي نيرو انترفو كوينات كجمر مبر ولا حانت كلوت اي تراين تاونكو زغبره من البات تبع افغانستان امريكا راح يحو هادي مزوصولي ስለዚህ ካወጻይ ተኻለ ኩሉ ዝገብሮ ዕግርግር ጥራይ ነይሩ I'm Brent Goff in Berlin. This is the day. We begin. So በንጻሩ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ካይ መጻለ እንድሕሪልና ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ገይረሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሕጂ መጽይዋ ዘሎ ዝለዓለ ፖፑላሪቲ ብህዝብን በቲ ኤሌክትራል ኮሌጅ ዝበሃልን ስለዝተመረፀ ዝለዓለ ዝና Stronger than ever. I'm Brent Goff in Berlin. This is the day. We begin the day in the final week of the Biden presidency. Joe Biden is preparing to leave the White House. His exit may also lower the curtain on an American foreign policy no longer fit for purpose, made for a world order increasingly out of order. Even before Joe Biden became U.S. president, he spoke. So بحفشة دي ناي أمريكا تمرح عالم ويون أمريكا أتخذ زنبرات كذي تمدرك كم استغير تميديا زارب زلو لذي أمريكا دليتها تقبرلو زبك عايز مسؤول يمزلو زلو البوليسات تخطلو زنبرات دماء من البات ناي مودة ناي desperation ناي مودة درجة بس كم زلا عالم كم دليتها كت أمازة خم زي تدخل ترندي والله جن أتاني مودة مدرك تبت يحصل زلو كون دخون تقمت له تخون بمبعد دونالد ترامب جو بايدن يكون محدراناتو حجون متن سفع زغون اقدثتنا بالهاجرات فنيلو سلازي التفنيو زلو قراد ما بكل بخل من قدي نجحت هاجرات كتصلو كم زخل ولا مشارفتو كونون زرازنا بري درجة نبزحت هاجرات كتنكف زغلي زغان تاي زريكا امريكا ابناي مودة درجة ناي قدامي تخينا ناي مقصال عدلا نمعقاب ناي مودة عدلاتا كتكملو كم تفتن زلا أمريكا ستيل باور اللوا كنتات اللوا جافون اللوا بجلا كنتري خلنا تي تغلالا أبتصوتا تجليفون تجحيفون زلو هاجر نطلو منيو أوروبايو كملوا سوينا زي ريبورت زون فتحازلكم سلزلني بزن قصر. Attending remotely. Poland has said that it's well placed to hold the quarterly talks because it provides a route for most of the military aid to Ukraine, and it's on NATO's eastern border with Russia. Alina Marum is a military analyst and postdoctoral researcher at the War Studies Department at King's College London. She's joining me now. هجي تي كوناتاتن كمي كم زمسل زي حنتا قداس انترفيوز كهون زمان. From Berlin. Thank you very much indeed for being with us. One would imagine that one of the biggest topics of discussion is going to be the incoming Trump administration. What do you think the impact is going to be of that on these talks? Good afternoon, Rob. It's a great question, and I think it's quite a puzzle because we actually don't know what Trump's approach will be. He has promised to end the conflict in 24 hours. Now, he has said recently it will take up to 6 months. The biggest fear is, of course, that the United States will pull all military aid to Ukraine. That would mean that European countries... هجي انتايو زبحال زلو دونالد ترامب ممتو درقا كيمة تخلو نتزينا كومبليتلي تغوصات سيرويكن بالنقل زغاب زي بزي مخنيات هيكون مخنيات نتصوريو عالمنا
እቲ ኩናት እናበርትዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እቲ ኩነታት ትፅቢት ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑ ዘሎ ልክዕ ከምዚ ካብ ኣምላኽ ተስፋ ዝገብር ካብ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑ ኣሎ እቲ ትፅቢት ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ተቐደም ክፍክር ከሎ 24 ሰዓት ይኮን ዘሎ ይብል ነይሩ ሕጂ እሳ ገዲፍዋ እዩ ክትከውን ኣይትኽእልን 24 ሰዓት ክገብሮ ዝኽእል ነገር የብሉን ቀዳሞት 100 መዓልታት ኢሉ ኣሎ ሕጂ ኣብተን ቀዳሞት 100 መዓልታት ክፍትን እየ ይብላ ኣሎ ግን እሱ እውን ዝከኣል ኣይመስልን ይብል ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኩናት ኣዝዩ ብርቱዕን ደማውን ኩናትን ስለ ዝኾነ መፂልካ ኣምኻ leverage ዝበሃልካ ማለት ንዩክሬን ሕራይ ዕፅዋር መንጢለየ ኣለኹ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንራሽያ ግን ኣብ ውሽጢ 24 ይኾና ብግነ ገዲድካ ሰጠው ከተብላ ትኽእል ሃገር ኣይኮንካ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ተጠቀም ወላ ተጠቀም ኩሉ ዓቕምካ ተጠቂምካሉ ስለ ዘለኻ ምናልባት ንዓታቶም ዝምችእ መድረክ ጌርካ ክትገብሮ ትኽእል እምበር ክትግድዶም ኣይትኽእልና ስለዚ ኻ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ and that's one of the topics of this meeting, would have to plug that entire hole left by the United States when it comes to military aid. And the problem is that European countries, European NATO members, do not have that capability because, of course, we have the war in Ukraine, but Ukraine is not the only problem. The other problem that European NATO members are having is ensuring their own security if the US decides not to provide the same amount of support. ሕጂ ብመንገዲ ኤውሮጳ ዳርጋ ቀፃሊ ዋዕላታት ዝግበር ዘሎ በዚ በቲ ሓደ በቃ ከምኡ የለን ማዓት ዋዕላ ኣብ ርእሲ ዋዕላ እዩ ዝግበር ዘሎ እንታይ ዕላማት ዋዕላታት ኣይ ቲንክ ናይ ፌስቲቫል ናይ ዋዕላ እዩ ዘለዎም ወይ ሕማም ናይ ዋዕላ እዩ ዘለዎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ብሓቂ ዋዕላ ከም ዝፈትው ኢና እዞም ሃገር እዞም ኤውሮጳ እዚ ግን እንታይ እዩ ምክንያት ኣለዎም ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ስለምንታይ እቲ ምክንያት ናቶም ከንታይ እንድሕር ኢልና ስግኣት ኣለዎም እንድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ራሕሒዎም ከይዱ ወይ እውን ኣብዚ ኩነታት ዝክሳተፍ ኣይክእልን እየ እንድሕር ኢሉ ንዩክሬን ጥራይ ደይኮነን ናይ ዩክሬን ጥራይ ኣይኮነን ዘፍርሖም ዘሎ ናይ ዩክሬን ዳዋላ ምረስዕዎ ነይሮም ኢቨን ነቲ ነይቱ ክገድፎ ስለ ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ኣይገብሮን ኢልካን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ክትከታተዓሉ ትኽእል ሰብ ኣይኮነን ምስ ኤውሮጳ ድማ ዝኾነ ይኹን ፍቕሪ ከም ዘለዎ ወይ እውን ፅቡቕ ዝምድና ክምስርት ከም ዝደሊ ዝገልፅ ቃላት ኣየውፅአን ኣሎ ካብ ዝምረፅ ከንፃሩ ምስ ራሽያ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ኢቨን ምስ ቻይና ክሰርሕ ከም ዝኽእል ዝበሎ ብዛዕባ ቻይና ዝበሎ ፅቡቕ ይበዝሕ ካብ ዝምረፅ ምክንያቱ ነቲ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ኣብቲ ኢናጉሬሽን ተዓዲሞ ንሱ ድማ ዲል ክገብር ፀገም ከም ዘይብሉ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብሎ ንፑቲን ኣብ ዩክሬን ስለምንታይ ኩናት ከም ዝጀመረ ይርዳእኒ ብምባል ተዛሪብሎ ስለዚ ብዛዕባ ኤውሮጳ ዝኾነ ይኹን ፖዚቲቭ ዝተዛረበ የብሉ ስለዚ ኤውሮጳውያን ዝለዓለ ደረጃ ፍርሂ ሰሚዕዎም ኣሎ ልዕሊኡ ድማ ከምኡ እንድሕሪ ክኸውን ኮይኑ ከመይ ጌርና ኢና ክንቅፅል ብምሉእ ናይ ከም ኤውሮጳ ሕብረት ክቕፅሉ ከም ዘይክእሉ ነቲ ኤውሮጳ ሕብረት እምነት የብሎም ናብ ልዕሊ እዩ ምክንያቱ ሓደ ናይ ቢሮክራሲ ሕማም ዘለዎ እምበር መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ እምበር ናይ ኤውሮጳ ክርብሕ ዝኽእል ኣይኮነን ዝብል እምነት እውን ስለ ዘሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክኸውን ሓደ ክነናትካ በብዋፃእካ መንገዲ ኣላያንስስ ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ስዋይቲ ጉያ ሓንሳብ ኣብ ወርሳው ከይዶም ጀርመን ፈረንሳ ፖላንድ ዓዲ እንግሊዝ ገለ ተራኺቦም ዝበሃል ድሕሪ ካልኦት ኣብ ስዊድን ጥልያንን ሰሜንን ደቡብን ተራኺቦም ተባሂሉ ይበሃል በቃ ቀፃሊ ኤክስፐሪመንቴሽን እዮም ዘካይዱ ዘሎ ከምዚ ለንቀና ፖለቲካ ድመፁ ንመጀመርያ ኣብ ዓለም ሕጂ ዝነብሩ ዘለዉ ኮይኖም እዮም ስምዑኻ እዚ ኩሉ ዓመታት ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ኣካልካ ንካልኦት ተቋሽሽን ትንዕቕን ተነይርካ ኣብ ወታደራዊ ሓይል ናትካ ኢንቨስት እንተዘይጌርካ ኣብ መወዳእታ እዛ ኤውሮጳ ዝኾንዋ ዘሎ ኩነታት ኢኻ ትርኢ ቅልውላዊ ይስማዓካ ምክንያቱ ነብሱ ክከላኸል ዘይክእል ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ኣብ ፍርሂ ዝነብር ንነፍስኻ ክትከላኸል ዓቕሚ እንተዘይብልካ ፍርሂኻ ትነብር ናብትን ክትከይድ ንእጥረ ንኣብነት ሶማልያ ረእይዎ ኣብ ከባቢና እዚ ኩነት ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ጀመረ ነፍሶም ክከላኸሉ ኩሉ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ሓንሳብ ናብ ግብፂ ሓንሳብ ናብ ቱርኪ ሓንሳብ ናብ ቀጠር ሓንሳብ 10 ግዜ ናብ ኤርትራ ናብቲ ይኸዱ ነይሮም እዚ እንታይ እዩ ኣላያንስስ ክትፈጥር ደገፍ ክትረክብ ዓቕሚ ንክትፈጥር እዩ እዚ ግን መጀመርያ ተዳሊኻ ፅቡቕ ዝኾነ ዓቕሚ ኣዳሊኻ እንተነርካ ከምኡ ከጋጥመካ ኣይክእል ግን ተይተዳለኻ እንተፀኒሕካ እዚ ሕጂ ኤውሮጳ ዝገብሮ ዘለዉ ውፅኢት ናይቲ ዘይምድላውን ዝነበረ እዩ ፑቲን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዕድል ዝቦም ኣይመስልኒ ዘሎ or decides to pressure European members to increase their defense spending. And so the fear here is what to do about Ukraine, and of course, what will come out of the Trump-Putin meeting, which is supposed to take place allegedly without the participation of Ukraine. What kind of agreement will be reached there? So the dilemma is here: how do we provide security guarantees to Ukraine, and how do we keep supporting Ukraine without potential U.S. support? Yeah, as you mentioned there, Donald Trump saying you can have this solved within 24 hours, even if that is hyperbole. What's your assessment of the mood on either side, Ukraine and Russia, towards finding some sort of solution to the war in Ukraine, with or without Donald Trump? حفش أختي ناي ولا
24 ساعات يكون قال ملتي تركب أتي أمودها كفت أم يقول دتي زت سلامس أما فتحس كبتصحي يقولوا ده انتي تقولوا اللوم مالت جزية كوسيدي خل خوانين جزية وسيدي خل أبحاد على بناي مقراص ناي تكوينات تطول مبلي ويون حدا مدمدم تناي تكوينات تركب خل دخون نزبلك. Well, the problem is if we take Donald Trump out of the equation here, we know that Ukraine is fully dependent on Western support, both for research and development of new weapons, as well as military aid in terms of military equipment, humanitarian aid. So without a substantial amount of help, it looks very bleak for Ukraine, especially if we look at the internal situation. If we look at Ukraine, أمريكا حجزات ترايا نتكوينات كتكتسلو تخل وي وناي زخون يكون شانس كلوا زغل سلازي أمريكا نتكوينات دونالد ترامب تتوقع بلغينو يوكرين زخون يكون شانس ون يبلا زيك بحال كله بقمت قالوا دما يوكرين تايمز ولزلو حكم ديم حسوت سراويت وتهدرات ناي سمين كوريا ماريخ ناي بلو. Russia's annexed Kursk region, Kiev said that it is aiming to exert maximum pressure on North Korea and Russia. The Ukrainian President Volodymyr Zelensky has said that the investigators are questioning the 2 wounded soldiers who are en route to Kiev. It also posted photographs of the 2 wounded men in bunker beds, but did not provide evidence that they were North Korean. The Ukrainian So times ولزلو يوكرين ناي سمين كوريا سراويت كلتا وتعدرات ماريخا حمزلا تحريمهم نكيف قصومي ماتسو حمزلو يزبال زلو ناي كوريا سراويتات يوم كم زدقتي لهم قالك كلون نسمع لنا زقون جبت قد ذهب ويا باللومن again زياون حنت كابتن بتدقاقامي عبد بروباغندا ناتهم زتكملا زقون زجبات نجار جن يلا أبز حلفه إسيويان زمسلو سبعة زتقتلو دي ولا استهرم سيلير يونير ويون أبتكوينات زعتو دو إلهم زور يوم زنبرو راشا بوجن تشاينا ويون أبتي إسيا قصم لك تشايناويان زمسلو وين كالوت هجرات زمسلو زي قطعت اللوا معناته أزي عب هجر سلزقونه سلزي كم يجر كها كورياويان يوم زمسلو زيوم كورياويان يوم كتب التخ انتهى جبت لك زحاس كايو زمر مركال لك كارو again معرباو ميديا كم دليتو بروباغندا حسوت انت تزاربه تحسوا لهم زي جاي يزبلهم سبيلا اجوهم تراي يزبلو مس انت ارم كونز دلي او يون عتاتهم كم جوز دلي حيلي يلا ازخا وتيتاتو تي نزياتهم تي verification نايزي زرباز ابي خاطريو ابتي independent media تراي surrender monkey to Putin. How does he navigate that? Well, first of all, he needs to ignore the foolish statements by people that have cost this nation untold quantities of blood and treasure. Remember, he wasn't elected to extend wars into the uncertain future. Let's step back from the Ukraine situation a little bit and look at Europe. The German government has collapsed. Eventually, and I don't think this will happen immediately, but eventually, new leadership that is nationalist will come to power in Berlin. We've already listened to Aliza Weidel, and she has made the case that neither أجنتايو تزربا ني دونالد ترامب نتكوينات اندحر تطوق بلو خينو انتايم زبل زلو تم تصوع تكوينات صوع تعقرقرن يوكرين إذا كم تب مقباري نتكوينات كودو زخل يم زبل زلو سلازي لا نتكوينات تطو نخيب بلو نتكوينات تطو مبال مالت ني يوكرين إذا أسيركا كم تمارخ مقباريو يم زبل زلو زي مالت زغا كوينات تطو كولا يدلين سيمبل كوينات تطو ندحريلو ربحاناتهم كوغدليو ربحاناتهم تقوليلو دما of course انجيرانات كان دحراتيخا ጽቦ ነገር ክትጽበይ ትኽእልኻ በንጻሩ ተሪናዮ እቲ ኩናት ውፅኢታ የምፅእ ንዩክሬን ጥራይ ኣይኮነን ሃስዩ ዘሎ ጀርመን ንኣብነት ኢዳ ክትህብ ዝተረፈ የብላን ይብላ ኣሎ ቁጠባ ናይ ጀርመን ዝተረሚስ ኣሎ ባይ ዘ ወይ ጀርመን ነታ ናቱ ዘረባ ምልስ ኢለ ከስማዕኩም እየ ኣብ ጀርመን ዘሎ ኩነታት ከርእየኩም ክፍትን እየ ቢካዝ ጀርመን is in a very very critical situation ሓደሽ ዝመፁ ዘሎ ፖለቲከኛታት ድማ ጠቕላላ መንገዲ ክቕይሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ምናልባት ኣካል ግዜ ክንሪኦ ኢና ሕጂ ይረኽቦ ኣሎ እታ ቪድዮ ናይ ጀርመን ጉዳይ ሕጂታ ናይ ኤኤፍዲ መፅያ ዘላ ኣሊስ ቫይደል ትበሃል ማለት እዩ ምስ ጀርመን ምስ ራሽያ ምስ ፑቲን ርክብ ክንጅምር ክንክእል ኣለና እቲ ኖርድ ስትሪም ጋዝ ፓይፕላይን ድማ ክንሰዶ ክንክእል ኣለና ዝብል ዘረባ ዳርጋ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ናታ ራሊስ ወይ እውን ምስ ኣብ መድረኻት ወፅያ ትዛረቦ ዘላ እያ ስለዚ ጀርመን እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ኦላፍ ሾልስ ዋላ እቲ ትራፊክ ላይ ዝብልዎ ዝነበሩ ኮሌሽን ወዲቑ ዘሎ ሕጂ ንሱ ከም ብሓድሽ ናብ ስልጣን ክመፅእ ተዘይኪሉ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣይከኣልኒ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብዚ ኩናት እዚ ብዙሕ ክኸውን ኣይክእልኒ ትብሎ ነገራት ክኸውን ኢና ርኢና ዘለና ስለዚ መን እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከብፅሕ
بحجي كرجل بتكونتات قطال نتغير زخي زلو يسمعوا بزج ongoing conflict. The decision made by Chancellor Olaf Scholz. Germany has blocked a proposed €3 billion military aid package for Ukraine, signaling a significant shift in its support for the ongoing conflict. The decision made by Chancellor Olaf Scholz has sent shock. So now 3 billion military aid ወታደራዊ ሓገዝና ብዩክሬን ክግበር ክወሃብ ሓሲቦም ዝነበሩ ብሎክ ከም ዝገበሩ ወይ ዝነገር ዘሎ እዚ ሕጂ ዝግበር ምርጫ ኣብ ጀርመን ዓብይ ለውጢ ከምፅእ ክእል ብውሕዱ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ማለት እዩ ምክንያቱ ገንዘብ የብልናን ንሕና እተን ዝርከበን ገንዘብና ኣብ ዓድና ኢንቨስት ክንገብረለና ቁጠባናትና ሃገርና ትርመሳላ ዝብል ስነ መጎት ዓብ ቦታ ክሕዝ ከም ዝኾነን ብመንፅር ድማ እንዳርከሙ ክብሉ ኮይኖም ከነ ስኢልካ ኣብ ካልእ ዓጀብጀብ ክእቶ ይክእልኒ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ ጀርመን ናብ ኣብቲ ኩናት ኢትያቱ ዘላ ኢዳ ክስሕቦ ከም ትኽእል ካብኡ ክትወፅእ ከም ትኽእል እዚ ከዓ ፅቡቅ እዩ ማለት ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል ይኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኣለዎ እውን ብርግፅ ከምዚ ብገምጋም ጥራይ ዝግበር ኣይኮነን እቲ ኩነታት ድማ ቀፃሊ እቲ መጠን በዓል ጀርመን ጠጠው ዝበላሉ መጠን ካልኦት ሃገራት ኢደን ዝሰሓባሉ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል ድማ የርእየካ waves through international diplomatic circles. Foreign Minister Annalena Baerbock and Defense Minister Boris Pistorius had pushed for the aid package, which would have included advanced anti-air weapons and critical military equipment. Der Spiegel reports that Scholz has effectively halted the proposed support, creating tension within the German government. The rejection comes with multiple layers of complexity. Scholz. So, Nazi kumbalis ani malet you. You, for that matter, are necessarily in Germany's interests. She is correct. Germany is not some sort of serfdom or slave state to be moved about as we decide. The Germans need to get over the post-World War II hangover and reinvigorate their minds and understand that they have a very powerful and productive role to play in Europe to maintain the peace in Europe, which is exactly what Bismarck set out to do when Germany was unified. I think we're going to see more of that. That means the Germans are... ስለዚ ጀርመን ንረብሓ ክትሓስብ ይግባእ ጀርመን ቀዳማይ ቁጠባን ሃገራን ከተተኩር ይግባእ ኣብ ዩክሬን ዝርከቡ ገንዘብ እቲ መንግስቲ ነዘን ዝሓለፈ 4 ዓመት ዘመሓደራ ዝነበረን ጀርመን ደይመደይልካ ብሽርሒ ዘእተውዎ መንግስቲ ዝመስል ዝኾነ ይኹን ሃብቲ ካብ ጀርመን መንዚዑ ንካልኦት ከብንበር ናብ ጀርመን ክገብር ዘይደሊ ዓይነት መንግስቲ ነይሩ ተመሳሳሊ ኣብ ኔቶ ዘሎ ኣብ ኤሮጳ ሕብረት ዘሎ ኮሚሽን እታ ኡርሱላ ቫንደርላይን ብጀካ ንካልኦት ብጀካ ንዩክሬን ንካልን ንህዝቢ ኤሮጳ ክትሓልየሎ ይትሰምዐን ይኽእል ውፅኢታቱ ድማ ቁጠባ ናይ ኤሮጳ ንታሕቲ ገፁ ጥራይ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ኸማ ነቲ ሚድያ ስለ ዝሓቦ ዘሎ እምበር እቲ ከመይ ኢልዮም ቆልቁል ኣሎ ቁጠባ ናይ ኤሮጳ that's very shocking እዚ ሕጂ እቲ ውፅኢት ምስ ግዜ ይክረር ተሸፋፊኑ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እምበር ዳርጋ እቲ ሪያሊቲ ቼክ ተጌርካ ኣብኡ ከለካ ተፃሒፍልካ ዘሎ ኤሮጳ ምሉእ ሓንቲ ካምፓኒ እውን ትኹን ልዕሊ ትሪልዮን ቫሉዌሽን ዘለዋ ካምፓኒ የብሎምን ኣሜሪካ እንታይ ኣሎ ኣፕል ከባቢ 4 ትሪልዮን ቀሪብ ኣሎ ተደይሓሊፉ ኸማ 4 ትሪልዮን ልዕሊ 3 ትሪልዮን ዝባልዮም ማይክሮሶፍት ኣሎ ኤንቪዲያ ኣሎ እዲኦምሎም ታሕቲ ተወሪድካ ኣብ ክልተ ኣብ መንጎ 2-3 ክህሉ ዝኽእል ኣፕል እዚ ጉግል ኣሎ እዚ ኣልፋቤት ዝበሃል ማለት እዩ then ካብ ሓደ ክሳብ I think ኣማዞን እውን ኣሎ then ሜታ ኣሎ ፌስቡክ ኣሎ ዝቐርብ ዘሎ and then ከባቢ 2 ቢልዮን 3 ቢልዮን ማዓት ካምፓኒታት ኣሎ እዚ ኩሉ ናይ ኣሜሪካ እዩ there is no company ab Europa had a trillion threshold un khalf zakhale by the way the DAX bahal exchange nay zaab zibala 10 دين ولا 5 كامبانيات ናይ ጀርመን ኢንዴክስ ናቶ ማለት እዩ even ንሱ 1 ትሪልዮን ኣይበፅሕን ኢሎም ስለዚ የለውን ጠቕላላ they are not attractive ኣብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ዓለም ዝኾነ ሰበብ ኤሮጳዊ ይኹን ካልእ ዓለም ኣብ ናይ ኤሮጳ ኮርፖሬሽንስ ብርክኽ ገዛ አይደልን እዩ ውፅኢት ስለ ዘይብሎም ዕቤት እውን ስለ ዘይብሎም እዚ ሕጂ እንታይ ደረየካ እቲ ሪያሊቲ ይነግረና ኣሎ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ኢኖቬሽን ይኸጥም ኢኖቬሽን ዝበሃል የለን ኣብ ኤሮጳ there is no technological company ዝኾነ ይኹን ካምፓኒ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብዚ ናይ ዲጂታል ኤጅ ዘለናዮ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ድዩ ቴክኖሎጂ ድዩ የለን ካምፓኒ ዝኾነ ስለዚ ውፅኢት ናይዚ ኤሮጳ ፅቡቅ ኣሎ ዝብለካ ሰብ ሻውሚ ኣበይ ኣሎ ኢኻ ትብሎ ኣንሲ ቁጠባሲ ዝበዝሕ ገንዘብ ኣበይ ዘሎ ሎሚ ኣብታ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት እዩ ዘሎ እዲኦምሎ ስለዚ ኣበንካ የለውን ዝመፅእ ዘሎ ቴክኖሎጂ ከኸርክቡ ኣበንካ የለውን
من تشاينا جي ابز جرين تاكس بحال زلو ابز ناي سولار ديو ناي الكتريك فيهيكلز دي كلام لاوخا تشاينا كم دم ارتفيشال انتليجنس تشاينا دم ممليزوم نتي زلو جاب دعبيو ولو ساتهم جن زركابن ገንዘብ አከንዳ መንሰዮም ኢንቨስት ገሮም ዘብሉ አምለ ኻና ፖፑሌሽን ዲክላይን ህዝብ ድማ ኮል ዘይደሊ ከም ድማ ናዓርገ ዝኸይ ዘሎ ሕብረተሰብ ማሕበረሰብ ይዘሎ ናና አሰ ዝኸይ ዘሎ ይኮን ኩሉ ዚ ኢንተሪና አሞዳታ እቲ ኩነታት ኣብ ኤሮፓ ካብ መዓልትና መዓልቲ ዝኸፈዩ ኣብ ልዕሊኡ ብጀካ ኩናት ካልእ ሰላም ዘይደልዩ እውን ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ዘስምዑ Is Sweden at war? The country's prime minister is giving mixed signals. He says Stockholm may not be at war, but there is no peace either. What does that mean? Well, the reason for the statement are the hybrid attacks in the Baltic Sea. They've left Sweden spooked. This is a country that was known for its... Raymondji, Sweden كأبو جدي على الله زبل زربها. Sweden the prime minister زعبا أزار سلسلة زربا يو أزار بخوين زلو. Sweden كأبو هنا دي على الله. We don't know. I mean Sweden انتهى له أبكيناز تو. Yes أبت كبابي نيتو كابت عتوب زعبا كينات رايح تزارب زلا. زغا أكل نايتي نيتو مخاني. نيتو ناي كينات حيليو. بيجك كينات كال بيزنس يبلون. سلزي أكل ناس ندحرقين كا. زين كلت في لندن سويدن بكا. كم فلوي عينت ناي كينات منفسي سمعن زلو هم زي حد عبي حيال زرايز رخبامو دحريو حيل سمعن زلو كم غازين كا كم كنا ناي كينات رايو كم يجر كانت كينات نرويج ونوسيق كا سلسي انت نبتزل عبد الله سوري نرويج سويدن فنلند كم لما دنمارك أربعة زين قبل حال زلو هجرات بفلوي أنت الراشا زجبر كينات كقصلن كل زكاة لهم كان يوكرين كوبيا مزدليو سلامتاي مسوم كواغوس لزي دليو راشا دما كنت تخمل لهم سلز دليو جنزب كوبو تأجم يبلهم بتكوينات كم بعلم كأتوي دلينيا تزي يوكرين دايجر كا من راشا نمدخام يوم صرح زلو أي سلطة ونيخا سلطة ما يكونن إن حوار جنتهاي كونيتي قربا بتحجرات كاسر زقون متراشا مالتي but again بتعرف بتحت التاريخات طليان سبين قال ماله هاي قدسوني قاعد بتخينات تطوق بليم زلي وزلو تكوينات قداسي كوننا لمتاي مسراشا ركبيه بلومن بجاكا يوكي زبهال زغون ركب زي بالمسراشا كنت أرى زبل برتين كالو تبدو بزلو كويت ينزلو مات كالو قداين يزلون of course أبتنيتو الرغبة قال ماله قالن أبتكوينات قنك ساعة كنت فن تحت حيب لانين أبزين سمين زلواغن كوميا لن بكا فن تحت حين زبلا زلوا يستركم أو زلوهم يزبلانا مغنياتو مسراشا زبورادر وتدرع مثل زلونا يكونان نيتو أمينا نيتو دونالد ترامب قد بايك بلوم كم زغلون تي تغلوس على يمزلو زلو سلازي again it's a very very troubling situation it's my times Its peaceful stance for more than 200 years, but it is facing a new reality now with the war in Ukraine raging on and Russia's aggressive posture looming large. Is Sweden truly on the brink of war? Our next report tells you. In 2022, war came to the borders of Europe. Russia invaded Ukraine. 1,054 days later, the conflict brews on. It left the Nordic nations spooked, given their close proximity to Russia. So they opted to join the military alliance, NATO. Finland became a member in 2023. Sweden became one in 2024. With that, Mr. Prime Minister, the floor is yours. And it hoped that would be enough. After all, Sweden hasn't been militarily aligned for the last 200 years. So it was a tough choice, but a necessary one for the country. However, the country's prime minister has now issued an ominous statement. Sweden is not at war, but there is not peace either. Real peace means freedom and no serious conflicts between countries. We and our neighboring countries are subjected to hybrid attacks that are not carried out with missiles and soldiers, but sometimes بدلو سواريا وسويدن أبكينات يلان أبسلام كاي يلان يلو زي أي كينات أي سلام أنا سلام ترجعنا خنا ينبر أبكا بينا كينات هلو عيل له وتر له يلو كينات لنا خينا بلدما كاتها كينات أي يبنان سلزي أي كينات أي سلام زقنا مدرخ تفتيرنا له زربايد زرب زلو which is true حكيو تكونتات أي كينات أي سلام كينا خمزلو نمو لأوروبا والتي معناته again ولا كينات بغات هاي ساتفو جنزبهم بمولو تقوتي تاب كينات يساتو زلو سلزي indirectly راشا سويدن مسايت واقع الله قبل راشا مثلا له جنزبهم أسواراتهم من يوكرين جرمهم يحرمهم سلزلو راشا أقل بوينت نتزربا كتجافع سلزي دل لامبر سويدن مسات واقع كم زلا
ፊንላንድ ትዋጋኦም ከም ዘላ ይፈልጡ እዮም ግን ሕጂ right now ነዚ ቀዳመይ ትድፋዕ that's why ድማ ኤውሮፓ ብጣዕሚ ዝፈርሕ ዘሎ እዚ ራሽያ ነዚ ኩነታት እዚ እንድሕር ተረጋጊ የለና ዩክሬን ጉዳይ እንተተወዲላ ክድቅስ ከም ዘይኮነት ስለምንታይ ኣሲራትሎም ኣላ ተዘራሪዮም እንታይ ክገብርዋ ከም ዝኽኣሉ ርያ ኣላ ምናልባት ግዜኡ ቅልጥፍ ኢላ ኩናት ክትውጃ ኮነት ግን እዚ ኩናት ዝጠጠው ተይሉ ፑቲን I'm very sure ምስ ኤውሮፓ ሎንግ ጌም ክጅምር ምዃኑ ተገብር እዩ ኤግዛክትሊ ከመይ ጌር መጀመርያ ነፍሱ ክሃንፅ ክፍትን እዩ ድሕሪኡ ነዚኣቶም ከመይ ጌርካ ከተዳኽሞም ትኽእል ክሰርሕ ከም ዝኽእል እዚ ማለት ግን ቀጥታ ውግእ ክጅምር እዩ ዝብል እምነት የብለይ ስለምንታይ ኣይዋፅኦን እዩ ንዑ እውን ስለደይዋፅኦ ሕጂ እዚ ኩሉ ዝዛረብዎ ዘሎ ኤውሮፓ ደይምልሰሎም ዘሎ ዕብዳንን ስለ ዝኾነ ናብታ ናይ ዩክሬን ጥራይ ፎከስ ክንገብር እሞ ነዚኣ ወዲና ነዚኣ እንድሕር ሰጊርና እቲ ዘለና ዓቕሚ ክምልምሎ ክንክእል ኣለና ግዜ ክንወስድ ክንክእል ኣለና እቲ ጌም ድማ ሽዑ ብሓደ ብቁጠባ ፅቡቅ ገይሩ ንራሽያ ክዕብያ ክፍትን እዩ ጎኒ ጎኒ ድማ እቲ ፅልዋ ናይ ኤውሮፓ ንምህሳስ ክሰርሕ ከም ዝኽእል እዚ ካዓ ኣብ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እውን መተንብሂ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ again እቲ ኩነታት it's a very serious situation ግን ክንከታተሎ ኣለና እቲ ኩነታት ምክንያቱ ንኩልና ብኩሉ መዳይ ክፀልወና ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ with computers, money, disinformation, and threats of sabotage. Blinken and Sergei Lavrov weren't speaking to each other. I don't know if their underlings were speaking, but the principal actors in American and Russian foreign policy were not speaking. It seems to have been the decision of the Americans not to talk. Yeah, suspending diplomacy obviously has exaggerated or exacerbated a lot of the conflicts, but of course Ukraine was also a very unique country because again we have this gradual expansion now towards Russian borders, and it's always been a problem. That is because it's worth remembering that after the Cold War we actually had some agreements for a pan-European security deal. That is So Professor Glenn and Judge ዝበሃልዎ ዘለዉ ድማ ሓደ ካብቲ ኣብዘን ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ድረኣናዮ ነገራት ኣሎ ኣሜሪካ ጠቕላላ ዲፕሎማሲ ምስ ራሽያ ከም ዘቋረፀቶ እቲ ናይቲ ዲፕሎማሲ ሓላፊ ብሊንከን ዝበሃል ማለት እዩ ጠቕላላ ምስ ኣሜሪካ ክዛረብ ከም ዘይደሊ ኮምፕሊትሊ ኣሜሪካ ኢግኖር ገይርዋ ንራሽያ ኢግኖር ገይርዋ ነይሩ ሶ ዲፕሎማሲ ተዘይብልካ ናብ ኩናት ክትከይድ ዘሎ ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ ክልቲአን ናብ ኩናት ቀጥታ ዘይኣተዋ ድማ እቲ ኩናት መምለሲ ስለ ዘይብሉ ጥራይ እዩ ኒኩለራዊ ኩናት እዩ ክኸውን ኒኩለራዊ ኩናት ድማ ሰዓሪ የብሉ ተለኻኺሞም ክጠፍኡ ስለ ዝኾኑ እምበር ስለዚ ጆ ባይደን ዝፈጠሮ ንዓለምና ብፍፁም ሓደገኛ መድረክ ከም ዝፈጠረለና ዓለም እዮም ዝነብሩ ምክንያቱ ምስ ክልተ ኒኩለር ፓወር ዝኾና ኩናት ንክጅምር ኩሉ ዝከኣለ እዩ ገይሩ ዝበሃል ዲፕሎማሲ ጠጠው ኣቢሉ ንራሽያ ፍፁም ክዛረብ ኣይደለየን ኣብ ልዕሊ ራሽያ ድማ ኩሉ ዓይነት እከይ ተግባራት ክገብር ድሕራ ይበላል ስለዚ እቲ ኩነታት እንኳዕ ከማን ናብ ካልኣይ ደየበ ሕጂ እውን ትንተሪፈን ዘለዋ ኩነታት እዋን እውን ጥንቃቐ ከድልዮ እዩ ብሓፈሻ it was very scary ራሽያን ምዕራባዊ ዓለምን ምርድዳእ ነይርዎም እዩ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ድማ it's very special ካብ ቀደም ማለት እዩ ዩክሬን ኣካል ናይ ሕብረት ሶቪየት ነይሩ ልክ ኣገዳሲ ኣካል ናይ ሕብረት ሶቪየት ነይሩ ራሽያን ዩክሬን ድማ ፍሉይ ዝምድና ዝነበረን ሃገራት እየን ናይ ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን ድማ ብራሽያ ብፍፁም ተቐባልነት ክረክብ ኣይክእልን እዩ ነዚኣ ኣትሊስት ሪስፔክት ክገብርዋ ነይሩ እምበር ርሳቶም እኳ ተን ካልኦት ዳሃተዋ እውን ራሽያ ኣይትደልና ነይራ ግን እተን ሃገራት ድሌተን ስለ ዝኾነ ንራሽያ ፅዒትካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዩክሬን ክኸውን ከሎ ግን ቀይሕ መስመር እዩ ዓብ ቀይሕ መስመር እዩ ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ክኸውን የብሉን ምክንያቱ ንናትና ሴኪሪቲ እቲ ዝለዓለ ሓደጋ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ዝብል ዘረባ ሽሽሎም ነቲ ኩነታት ስለ ዝቆፀልዎ እዚ ሕጂ ዘለና መድረክ ማለት እዩ We signed agreements in 1990, 94, but as Russia got weaker, this is when we really decided to expand NATO instead and create a Europe without the Russians. Now, this always created conflicts as we went along, given that NATO would expand its or enhance its security at the expense of the Russians, but also force those deeply divided societies in between to choose between us or them. But my point is Ukraine was always very special. This is why the current CIA director, William Burns, warned back in 2008 that attempting to pull Ukraine into NATO would trigger likely a civil war, given that the country was so divided, but also Russian invasion. He added that this is not something the Russians wanted to do, but it would be as if the Russians were setting up the weapon systems in Mexico. It would just be an existential threat. Right, so, right. Yeah. You're talking about... So, exactly. جنتاي بتصنيه بحفشة أزنا حجنا CIA حلاف زلو ويليام بيرنز بعد شعو أمباسادر ناي راشا أمباسادر ناي أمريكا براشا ينيرو أكنت شو متن صحافة صحف دما إن يوكرين عملتهم إتها مالت كوينات كجمهوريلو
إذا زعبي كيف مسماري زكينات زك جمري نيتو ناب يوكرين كأتون تجميرو راشا ورارك جمريا ني يوكرين كتورا له زعجز جبرته exactly تعيفنا جروام نيرو زها معناته لك كمزي راشا سراويتنا ب أصواراتنا بكوبا تزلا ويجلا جيركم سدونا أنا سكني سكات فترة ناي ونيكولا مسايلات أبتكانا تغينيل لك أكمل إذا حتى تنا أمريكا تنا نيتو ممتع جن من سمعهم راشا من كويني أنا كتزاربنا ولا بتشتش أنا مزع نان راشا زمر كذا يكون زبل تعبيتنا أمريكا زفترة كونتات مهانو نرلا مانتي بحفشة زي كونتات زي نبحكي زت حساسبن زي سنبدل نديجن it is also part of the reality تينا نبرز لنا مدرغيو أمريكا مجمريا فيتني فيت زكات ما حيلس للترغ بينبر أنا مزيك هم نبورجر نانا نوصلنا there's nothing special about this كليل كقط حلفو أبزوان زجنا أمريكا confront خجبروا زغلو كجت ما زغلو أمريكا زبلتو حراي زيبلو حيل تستفكرون في زلو زفتر زلو كونتاتيو بحفشة نايلو معرسي لما أبزيك نودكم فتنا هيوب جلت ما هنا لهم كون لايك مقبار support مقبار دقفنا هبد ما كل الناس رايحين بالكم مزيا لبوا حاجة تفكر أبهيوتنا صربة تخاولو تخنجبر ندلدو مبار ندلن تخينا لزن سلسلة تنكتل مجمريا يوحد بزح جنزب كاب بانك بنات أنا تبانك زقلقل زلو نعخان خقلقل أب ستوك ماركت إنفست برو ويا كريبتو إنفست برو الزجن فليت كان على لي خان بوحس من قد تاخد قبرن تخيلك اتزبلت أيو قصر غلته تعرس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن جزيها تباخن نعاخا خطأ مركز النصباح من قد عودت هنا كازغل كلتات نختا معبل مسحات من باديو كورسات موساديو أبي إنترنت ريسيرش بقباردو زي خاطة تعملو أتاسال سيتدما لو من عاخا صباح دما ندك خاك خون زغل بيزنس دي جزا أب أفريقيا كجزء وطني هاللخا نزم من قد زك حق زنا زغل استفل عليه كورسات لنا آتيكم بريكم حبريتا وصدوا برقست ما كتعملكم يخل